Posljednjih dana nekoliko banaka i njihovih klijenata suočili su se sa jednim od brojnih oblika cyber kriminala, takozvanim phishingom. Naime, klijenti su dobili e-mail poruke u kojima stoji da su im računi blokirani, a za deblokiranje računa su od njih tražili da unesu svoje pristupne podatke. Ono što je vrlo bitno napomenuti da banka nikad ne traži od klijenta da e-mailom šalje svoje pristupne podatke, odnosno šifre. I da je to prvi signal da nešto nije u redu. Stručnjaci pojašnjavaju da je phishing najjednostavniji oblik cyber kriminala jer se zasniva na greškama korisnika, odnosno na nedovoljnom poznavanju tehnologije. Stoga korisnicima upozorenje da ne klikaju po linkovima koji su im upućeni u sumnjivim e-mailovima i SMS-ovima. Ako dobijete nešto što dolazi od banke ili od neke institucije gdje bi za prijavu bilo neophodno da unesete svoje korisničke podatke kao što su lozinka i korisničko ime i lozinka, najbolje je da to ne uradite klikom na mail, nego da odete direktno na stranicu banke. Također obratite pažnju na sva upozorenja koja vam web preglednik može dati. Građani su zabrinuti zbog mogućih zloupotreba. Dolazilo me na e-mail adresu neki poslovi preko interneta, pošaljite neki svoj novac, pa bi mogli imati koristi od toga, ali nisam nasjedao na te fore. Nisam imala negativnih iskustava, a pobrinujem se privatnost, to ograničena je maksimalno. Znate kako je Facebook, svi mogu koristiti, svi ga mogu vidjeti, svi sve. Tako da nije zaštićen, nimalo. Privatnost je nula. Iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine ističu da kontinuirano provode aktivnosti na jačanju međunarodne saradnje u ovoj oblasti. Najčešći oblici cyber kriminala u Bosni i Hercegovini su ometanje sistema i mreže elektronske obrade podataka, prevare putem interneta, neovlašten pristup zaštićenom sistemu, krivotvorenje kreditnih i ostalih kartica. U našoj zemlji postoji zakonska regulativa koja reguliše napade cyber kriminala, a kazne su relativno visoke. Ono što nedostaje je dovoljno razvijena svijest kod građana.